Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Kekalengan na tetap rasa lala. Madinar na leman Tuhan, asangkan na leman manusia. Madinar na leman Tuhan, asangkan arna leman kalak sila kuasa. Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Kupuji kam Tuhan, arkitekan idengkehkan du pertotongku. Engkau berikan du kemenangan man bangku. Batu siam bekentukang, menjadi batu palasila bancilang. Peraten Tuhan, tuhu makalak rejin siakap ngidasa. Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Ketuahan mekalak sirah ibas gelar Tuhan. Ibas rumah pertoton nari ipasu-pasu kami kam. Kam kap di batangku, ku pehagakan gelardu. Katakanlah bujur man Tuhan, sebab mohulikap ia. Kekalengan na tetap rasa lalat. Katakan bujur man Tuhan, arkitekan kini ulina. Alleluia, 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 alleluia. Aku mempermakan si tuhu-tuhu Nina Tuhan. Ku tandai ngebiri-biriku, janai tandai biri-biringku nge aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kap ras kam, jana ras tendindu, ogen ibas Injil siwadianari rikutkan Johannes. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Aku mau permakan si tuhu-tuhu. Permakan si tuhu-tuhu git ngasamkan kesahna guna biri-biri kerina. Tapi kalau kupahan silabo ia permakan dengan silabo ia empuna biri-biri kiam nge ia nadingkan biri-biri adi idahna serigala. Maka irigep serigala me biri-biri sebab merap kerina. Kalau upahan kiam sebab upahan ngenca ia labo ia tena biri-biri Aku mau permakan si tuhu-tuhu. Bagi tandai bapa aku dan aku tandai bapa. Bagi mepe ku tandai biri-biringku jana itandai biri-biringku aku. Jangan git aku ngasamkan kesahku guna biri-biri Li dengar biring-biringku si deban silang ngebengket iba sekarang endah. Si epe harus ku baba. Jana ibagi kena ngepagi sorangku. Kerina pagi ia jadi sadar rasen dengan sadar ngepermakanna.
Keleng ati Bapa aku, sebab git aku ngendesken kesahku, gelah kualoken kamu lihi. Labolit kalak sing ngasuk muat kesahku, ibas aku nare. Aku jinenge si merekenca. Lit hakku mereken kesahku, jana lit pehakku ngalau kenca mulihi. Enda masih inggo itetapkan bapangku, guna kudalankan. Kata Tuhan, pujiin manbandu, oh Kristus. Turang rasenina kata permakan anggo semal manbanta. Permakan eme sada jabatan si penting guna jagai rarasan entah piasu-asuhna. Labu krina sinjabat permakan seri belin ukurna memperdiateken rarasanna. Lid deba ermakan gelah goje lar tanggung jawab. Sepe marpar entah kiam asuh-asuhanna kucuma kalak. Dicedaina sinuan silid icuma kalak kandai. Lid ka permakan situtus termediate rasa tanggung jawab menjagai ras negu-negu asuh-asuhanna kumbal-mbal si merata ras sumbul lau. Ibas berita semeriah wari minggu enda Yesus nurikan karena dua erbage sinjabat permakan. Sada permakan selaku si mada, rasada nari permakan si upahen. Tuhu dua nangaya radu permakan, tapi pelain ukur ibas memperdiateken bagi pe ras pengendesan dirina. Si pertama, termakan aludem ukur des ku penggejapan si mada. Si mada tentu dalin kendahinaya lu tanggung jawab ras ngendeskeun diri asang ngasup kula rasukurna. Lain ka permakan si upahan. Pansi jadi dahi kendahinna sibar gelandatkeun upah ngencak. Motivasina emo ekonomi. Tapi adi si mada tentu motivasina gelah krina asu-asuhan banci aman ras ndat gagatan si mahuli ia rahin aludem dedikasi. Si berdoakan belin kitikna kelengati kuasa asuhanna. Permakan si kelengate kekelengan ras pengedesan dirina guna biri-birina lar kira-kiran. Arkiteken kelengna ibrekenna dirina ras gitia rekorban. Tapi adi permakan si upahan ersyarat engkelengi gelah ndatken upah mere gelah ersemuli. Sepetelukan pang ngalakan resiko. Permakan situ pang ngalakan resiko. Git ngasamkan kesah gelah selamat rarasan biri-birina. Tapi permakan upahan langukuri karena nasib entah geluh biri-birina. Sabab ukurna si bar upah ngencah labu yang git ngalakan resiko. Adelik serigala entah pengerampuk pangnya kiam ras benek yadahinna sangken mate. Yesus gelaribana sekala permakan si bujur. Aku mah permakan si tuhu-tuhu. Payunge katanai maka ia mah permakan si tuhu-tuhu. Ia mereken diri sehmate kayu persilang guna keselamatan umat manusia sini kelengina layar kira-kiran pedahna kempak ajar-ajar kamkap permakan situ tuhu pedahna enda harus dipekusur-kusur terbagasan ibas kusur ta gelar yang deskena kaman bantah kita umat si erkini teken idilo guna jadi permakan sada kusidebana. Kita idilo rasi tugasi jadi permakan situ tuh man kalah sinendes kenaman bantah.
Kita permakan sada rasku sedeban, simperdiateken ras tegun sapi-sapi kita. Selaku sapi umat, kita pe ikut bertanggung jawab nangdangi geluh gereja sapi-sapi tak. Bagi kape selaku orang tua, jadi permakan situ tuh kempa anak-anak. Bagi anak-anak kempa orang tua, paksa yang bom tua. Guru kempa sirlajar, pemimpin kempa teruhena. Teman simpegegehi sapi pegawai, teman simawa semangat ku sapi-sapi, ibas tugas ras tanggung jawab. Permakan situ tuh jadi permakan sing endaskeun diri, tupung deher ras sapi-sapihna, janah ngelakokeun tugas ras tanggung jawabna, asa ukur nalit. Jadilah permakan situ tuh. Bagi si katakan Paus Fransiskus Nina, jadilah permakan si erbau biri-biri, rembak ras sapi-sapi umat, ersada dengan si pegegehen, sada ras si deban, ibas kini teken. Amin.